turabasuhuje tubahaye ikaze. Mbega inkuru ikomeye cyane ni inkuru y'igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC cyongeye kugurutsa drone ya gisirikare zitagira abapilote, bakaba babombarize, bakaba bakubise ibirindiro bikomeye cyane byatwirwaneho hariya muri Mikenke, muri Mwenga, muri Sud Kivu. Magingo yanga yatwirwanira gufatanya na M23. FARDC irahakubita yica abasirikare benshi barapfa, abenshi barahunga, abandi bati bikoresho byabo bya gisirikare. Magingo y'abakozi bacu mvuganye n'umusesenguzi wacu uri muri Kongo Kinshasa, maze atangira tubwira ukuntu icyo gitero cyagenze. Nimukurikire bakunzi bacu. Musesenguzi Yes, munyamakuru ndakumva 5 ni breaking news, inkuru ikomeye cyane aho magingo yangaya igisirikare cya Kongo Kinshasa FARDC cyongeye kugurutsa drone, indege zitagira abapilote, bakaba bari kubombarida bikomeye cyane inyeshyamba z'umutwe wa M23 ziri gufatanya na twirwaneho by'umwihariko mu birindiro bya twirwaneho. Abasirikare benshi cyane bakaba bapfuye, bakaba bahasize ubuzima. Ndatekereza iyi inkuru birumvikana ko ni inkuru iryana mu matwi ya twirwaneho na M23, kubera ko FARDC iteka ryose yihagurukije drone irakubita bikomeye cyane. Bwana musesenguzi, birakomeye no kwanga drone cyangwa indege zihagurutse ahanini zihaguruka ziri kona zamaze kuropera cyangwa zamaze kubonesha neza zifite coordone nyazo zaho bagomba kurasa, kandi burya indege yije kurasa ntazo kunda guhusha, ntazo uca kuko ifite coordone zamaze guhabwa, bamaze kuyiha kandi nizeyo. Bityo rero kugira ngo ye kutarasa ye kudakoza redega muri adversary yaba ari amahirwe rimwe na rimwe. Yes, abadukurikiye rero tugiye kubabwira ko muri Mwenga, muri localité bita Mikenke, drone yaraye irasa ku birindiro bya twirwaneho iri gufatanya na M23. Twirwaneho ikaba yahavuye yirukanka cyane, benshi bapfuye, benshi babaye bakajoriti, benshi bataye imbunda, benshi birutse, bakaba bari kwerekeza mu gace bita Ruhuha, by'umwihariko bakaba batezwe ambuscade ahitwa mu gace bita mu Majaga. Hapfuyemo benshi nanone. Iwarikare tugiye kubabwira yuko Iwarikare ejo M23 ejo yashatse kwataka ibirindiro bya Wazalendo mu gace bita Karonge, barayinaniye M23 byarayinaniye birafeiringa, ariko mu kuyinanira Wazalendo nyine yihagazeho nk'abagabo irakubita nayo itababarira. Magingo yanga Wazalendo bahise babagarukana, babataka bikomeye cyane muri Ikarembe. Icyakora bakunzi bacu ntituramenya umusaruro uko byagenze, kuko imirwano yageze nimugoroba ikirimo. Bwana musesenguzi, reka tubanze tuvuge kuri iki gitero cya drone ya FARDC, aho FARDC yongeye kugurutsa drone karabutaka, by'umwihariko mu gukubita nabi cyane utwirwaneho iri gufatanya na M23. Tangira bwana usesengura. Munyamakuru, nkuko ubivuze, hari drone ziri zahagurutse ziri zikarwanya ziranyeshyamba zatwirwaneho. Muzi ko minsi yashize twavuga yuko Abazalendo, FARDC, Abarundi bafashe ahitwa Rugezi, bafata ahitwa Minembwe. Yego. Ubwo rero noneho badukire bageze aho za Minembwe ni muri Fizi, badukire bageze hari hafi ya za Mwenga, bari kugira ngo amadefense yose nk'ari tuvuze Mikenke ni localité yo muri Mwenga, ariko ikora ku mupaka cyangwa se ihana urubibi na territoire ya Fizi uri kuva muri Mwenga. Aha rero n'ubundi drone ya FARDC yahagurutse iraza n'ubundi ibombarda amadefense cyangwa se ibirindiro byabiri hara muri Mwenga. Yazaga rwose iri kujya ikubita kubita, yakubitaga idahusha ku birindiro by'abatwirwaneho. Twirwaneho rero yabonye yuko ishyamba riyishanye, ibona yuko amazi atari yayandi, nubwo babona ngo ni iwabo, ibona ko bikomeye, ivamo yirukanka kibuno nta maguru. Yego. Yirukanka yerekeza ahantu bita Iruhuha. Ariko igeze mbere yuko igera Iruhuha, iri kuva mu Mikenke, mbere yuko igera Iruhuha igeze ahantu bita mu Majaga, iba iguye muri ambuscade n'ubundi y'Abazalendo, kuko Abazalendo bashobora kuba bari bahawe amakuru yuko bakubita hariya ko barerekeza za Ruhuha. Ubwo rero basanze n'ubundi baguye muri ambuscade
haguyemo naho ngo hapfuye benshi ko ntari namenya umubare w'abapfuye ariko hapfuye benshi hanakomereka benshi kubera yuko ambiscade wayiteze neza noneho ukayitega n'abantu bari guhunga bari kwirukanka ni ukuvuga ngo umuntu burya iyo agiye guhunga aba yamaze kugaragaza icyo bita position de faiblesse ziwe, aba yamaze kwerekana ingufu ze ziwe, aba yamaze kwerekana yuko yatsinzwe. Bityo rero iyo umuteze ari mu guhunga ni ukuvuga ngo aba ari nta rutangira ibyo kuvuga ngo yahagaranywa akaresisita oya, aba yari mu gupfumyamo yirukanka, yagira ibyago agategwa n'iyo ambiscade ubwo bihumira ku mirari, noneho baba bari kugenda birukanka berekeza aho za Ruhuha naho bava muri ambiscade. Gusa umusaruro ntabwo turawumenya, ariko amasaha aribuze gukurikiraho tuba twamaze kuwumenya nyakubahwa munyamakuru. Ariko hariya nyine ubundi uza muri Mwenga aho ngaho haraza hejuru za Mikenke, drone rwose ejo yiwe iri kwarasa amadifensi yaho yose. Navuga ngo hariya muri Mikenke nta difensi yubatswe ihasigaye y'abasirikare batwirwanya kubera guhamuka za drone zirabereye nabi. Bwana Musesenguzi, nubwo tutaramenya abasirikare FARDC yamaze gukubita, tutaramenya n'abasirikare baba bapfuye ku ruhande rwa twirwaneho ndetse na M23, ariko ndatekereza defense yabaga hariya muri Mikenke ya twirwaneho ivanze na M23 waba nibura uzi nibura nka defense cyangwa ugereranyije nka defense yaba yari irimo abasirikare bangana iki? Bwana Musesenguzi, nibura ugereranyije abasirikare bari bahari baba bangana iki? Hariya muri Mikenke ubundi bavugaga yuko habaga ngo amakampani abiri ahokivye, kandi ikampanyi ubundi ni kampani ibigizwe byose n'abasirikare hagati y'ijana 20 n'ijana 80. Ni ukuvuga ngo hariya hari abasirikare bageze barenga 300. Abanyabasirikare nyabo bari aho ngaho kuko amakampani abiri yari aho ngaho, kandi bavuga ngo n'amakampani abiri. Ni ukuvuga ngo iyo bohereje ahantu amakampani abiri bohereza n'icyo bita komandoma yindi igomba kubasuperiviza itari muri ya kampani, cyane cyane ikunze ayo makampani yarabiri abari kuba hanini nabo bita baje tuba bari abashinzwe za operasiyo cyangwa se bakaba bari kubona bajete bashinzwe ubutasi. Ni ukuvuga ngo n'ubundi haba hari n'akandi gakomandoma katari komandoma batayo, ariko kandi gakomandoma koherejwe na komandoma batayo kagomba kuba kari kugenzura imikorere yabo. Hariya rero hari amakampani abiri, ni ukuvuga ngo abasirikare bake bari bahari bageze muri 300. Oh, okay. Birumvikana ko drone ikomeje gukora akazi kadasanzwe. FARDC iba yamaze gufata korodone nyinshi cyane. Bwana Musesenguzi, bayamaze gufata korodone kuko hariya indege ho irasa ifite korodone kandi nk'igihusha kabisa. Niyo mpamvu amadifensi hariya muri Mikenke yose ubu ngubu asa nk'aho yamaze gusenyuka. Ni ukuvuga ngo abasirikari batwirwanya bahari amenshi bayavuyeho birukanse, keretse nibamara kubona yuko isubiyeyo bashobora kugira reka tuhagere. Ariko nk'uko FARDC n'abazalendo bagiye n'ubundi baokipa hariya amadifensi hariya za Rugezi na za Minembwe, na hariya amaherezo bari buze kujya kwashyira ibirindiro byabo. Hanyuma reka tuve aho ngaho Mwenga twerekeza iwarikare. Ejo M23 ku munsi w'ejo yashatse kwataka ikarongi, ishatse gukora iryo kosa wazalendo ihita ibagarukana bibi cyane, ihita M23 byarayinaniye, ahubwo wazalendo irabagarukana ibakubitira ikarembe. Byatangiye bite? Ese utu duce duherereye he, Bwana Musesenguzi? Utu duce duherereye muri grupoma ya Kisimba. Grupoma ya Kisimba ni grupoma isa nkaho yegereye uno muhanda route principale ituruka za Goma ikaza Kichanga ikamanuka za Murongozi ikamanuka za Mwezi ikamanuka za Karenzi ikamanuka za Pinga. Ni ngo niyo route principale. Iyo route principale iburyo bwayo ni muri localité ni muri territoire ya Warikare, ariko muri grupoma ya Kisimba. Aha rero iyi Karonge twavuga yuko hafashwe n'abazalendo ejo bundi. Ejo rero n'ubundi M23 ishaka ikora icyo bita contre attaque, ishaka kujya kuyigarurira. Contre attaque ni ngo ni kwataka ahantu bagukuye ugira ntabwo bongere ngo hisubire. Ubwo barahagaze kugira ngo bongere bahisubize, ariko basanga n'ubundi twirwaneho bisanga abazalendo cyane bahariya kwa ba Jean Marie ba
hariya kwa ba Gidoshi Milayi, hariya kwa ba Jean-Pierre Karagire, basanga n'ubu nabo bamaze kubaka urukuta. Ni ukuvuga ngo M23 iri gushaka ngo ihafate ibone ukuntu yazamanuka uko ivuye ngo za Kalonge. Yego ubu uri kugenda usa nkaho umanuka werekeza za Pinga, uri kugira ngo urebe ukuntu wataka za Pinga, kuko Pinga ni mu misozi yo hasi ari nk'aho ari muri Zambia. Ubwo rero bashatse kwataka aho ngaho i Kalonge, basanga izo ngabo z'Abazarendo n'abazaye Karungu zivuga yuko nazo iyo zafashe nk'uko ziba zifata nk'ikibata ngo ntabwo zigomba kuhava. ubwo n'ubundi bahageze bararwana, ariko Abazarendo babarusha ingufu bakora icyo bita returi, ubwo basubizwe inyuma. ayo mu gusubizwa inyuma twebwe Abazarendo nabo bahise nabo baprofita bati hari umugani uvuga ngo iyo umwanzi ngo aguteye ngo ari mwinshi ngo uramuhunga, ngo noneho ngo wabona yicaye ngo ukamwataka, ngo yasubirayo ukamukurikira. ariko hano siko byagenze, ahubwo M23 ibatatse noneho irananirwa, inaniwe noneho isubiyeyo barayikurikira. Nuko ngo baramaze kubereka imyitozo de faiblesse yabo, noneho nabo bahita bagarukana barabakurikira, bahita bagera ahantu bita Karembe. Nayo ni muri lokalite yitwa Karembe yo muri Gukoma Kitimba, ariko iyo Gukoma ya Karembe ni nayo ifite isantere ya Karembe, umujyi wa Karembe ku muhanda. Bivuga ngo iyo lokalite ya Karembe bayigezemo, nabo bari kwatanya, bari kuvuga ngo ubwo bagenda bari kuvuga bati natwe tugere ku muhanda wa Karembe turebe niba dushobora kuhafunga. Ni ukuvuga ngo babagarukanye bava aho ngaho, yahoze muri lokalite ya Kalonge bagera muri lokalite ya Karembe, ariyo lokalite iriho uwo muhanda rute principale umanuka werekeza Bapinga. Okay. Bwana musesenguzi, ku munsi w'ejo Joseph Kabila yagaragaye mu ruhame nk'ikindi kimenyetso kigaragaza ko none afasha M23 pe. Joseph Kabila yagize, ariko abenshi banavuga bati nyakwa munyamakuru yavuga ati politike ni ikintu kigenda kiviza retere. Hari umuntu ejo twari kumwe arambwira ati ariko ati buriya Joseph Kabila ati batari kwibuka yuko yahize General Byamungu ngo bamwice yamukatiye urwo gupfa ngo kubera ko yagiye muri M23. ati none agiye gusanga Byamungu nari umutegetsi ukomeye cyane hariya, ati buriya bazajya bicarana batende ngo nawe ukatiye urwo gupfa dupe, ati niba mukicarana niba mwavuga ati baba bari kuvuza inyungu, ariko nyine yamaze kugaragaza ku mugaragaro yuko ari kuri kote ya tuza ya M23. ariko biriya sanariye na vuba biriya ntacyo bitwaye buriya, kuko aho kugira ngo akomeze yigishe mu bantu bo kwa Kinsekedi, yagenda bikatuma akerura nabo bakajya barwana baziranye bavuga ati uriya ntabwo, ati aho kugira ngo tumukeke wenda yuko aturimo kandi atarimo, cyangwa tuvuge ngo nta turimo kandi aturimo, byagaragaye noneho yagiye ku mugaragaro ati biriya ni byiza cyane kwa munyamakuru. Nabonye benshi bari kubinenga, bari kuvuga ko Joseph Kabila buriya ngo yatekereje nabi cyane, kubera yuko barimo barabona yuko iyi ntambara bizarangira Antoine Felix Tshisekedi ayitsinze, kandi ubwo nyine bizatuma nyine M23 bagiye kwitsinda na bombi. Tshisekedi agiye gutsinda M23 ifatanyije na Joseph Kabila, bizafatwa nk'ikimwaro kuri Joseph Kabila. Bwana musesenguzi, system bizafatwa nk'ikimwaro, ariko nyine nibyo mvuga kuvugana nawe kugira ngo nidekarare ajyemo n'amabura akiri, kuko urabona yuko yakomeje kujya yihishahisha muri aho yari ari, ntagaragaza yuko ari muri afatanya na M23. ariko nyuma yaho aho amariye kubivumbura, abonye yuko amaze kumukura icyo bita ubudahangarwa, ariko ati noneho kuba kure ubudahangarwa bagiye kumvurikirana noneho neza binavumbuke, none ataho kugira ngo bivumbuke nk'ikiri hano muri leta ya Kinsekedi, ahubwo reka mve mu njye muri aho abashyigikiye. Ni ukuvuga ngo ni amabura akindi, kuko ntabwo ari kujya, ahubwo yagiye ari kuvuga ati ibyanjye birandangiranye, ninjya kuba bamaze gukuraho ubudahangarwa bwanjye barahita bakorera agashya. Bityo rero kujyayo n'ubundi ntabwo urebye rero politike ukuntu igenda uko imeze, ntabwo M23 ishobora gutsinda, kuko iyo umurimo yari ifite mbere yirukankaga, nuko biragaragara yuko
amanama abereye hariya mu Uganda iyo imyanzuro yafashwe uzi ko n'u Rwanda rwavuze ruti ntabwo dushyigikiye ubwo butegetsi bubangikanye bwa hariya muri Kongo. uri kuvuga ngo totali M23 igomba gutsindwa, kandi gutsindwa kwayo uriya mugabo yaramaze kwiteganya ko yashyigikiye, niko nayo kugenda atakaza icyizere cyangwa se abantu bari bamushyigikiye bazavuga yuko ari umuntu kigewu, ari umuntu udashobora gufata umwanzuro nyawo, agenda ahubutse. Reka tugushimire cyane bwana musesenguzi. Asante sana munyamakuru, kandi mukomeze mugire ibihe byiza. Mwese mukurikiye uyu muyoboro witwa Imbere TV, ni mukande subscribe.